Nana paguda sa namin so wali abu wali akrab wali makalangalangan sa kawin namin si Nuruddin si Samyara. Sabab kaya gagaan niyang kumahar apya gayunan amya kaukwit si iku agama tanong agama Islam. Pero manang ko po sa paguda sa namin so wali abu wali akrab wali makalangalangan sa kawin namin si Nuruddin si Samyara. Sabab kaya gagaan niyang kumahar apya gayunan amya kaukwit si iku agama tanong agama Islam. Oy, kawin ang gadi. Pero manang ko po paguda sa namin so wali abud, wali akrab, wali makalangalangan sa kawin namin si Nuruddin si Samyara. Sabab ko kaya gagaan niyang kumahar apya gayunan o dua kang bala amyukit ko agama tanong agama Islam. Woi! Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Mu'minin, Alhamdulillahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum ibadallahi kasatu kami tiaweng ko dun. Woi! Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Mu'minin, Alhamdulillahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum ibadallahi kasatu kami tiaweng ko dun. Woi! Sumirikum billahi abdullahi si Maryamin wa minha nu'idukum wa manhan kafatun barabatun anak no midhu fatbatun niha. Tinatanggap mo Nuruddin ng asawa mo si Samyara? Surikum billahi abdullahi si Maryamin wa minha nu'idukum wa minha kafatun barabatun anak no midhu fatbatun niha. Tinatanggap mo Nuruddin ng asawa mo si Samyara? Surikum billahi abdullahi si Maryamin wa minha nu'idukum wa minha kafatun. Tanggap mo Nuruddin na asawa mo si Samyara? Woi! Ini kakin. Pare ginanip ko ay naron ma'am sa dagko niyo. Orang bot. Alhamdulillah kamdan may masira rabbana lakam dukum amin. Amin. Sadaqallahu lazim wa sadaqal rasulullah nabiyul kabibul karim Allahumma inni doa Allahumma inni gugu barakat sa tabrungan ori sakali-kali mamina sakan sirang ko sakali anak alam amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Sakan sila na piya ka rumah ida kalulumbukan nilang so iga RCT sa dal makanda na piya buyaga ni mana gusinyawa ko para lo asote ya gagamba no suara. Mana yung mamot malingaw maliwanag may pukuta irana piya ka rumah iso ka gawi guso sa dagulang guso sa dagubitong guso sa dagwalungan ko ka dong niya guso ka para ka to untong ada to ko tabalang kami kabalang sonya wairan guso sira adilirang ka guling ko sana alep so tubu ubala nirana piya ka rumah amin ya rabbal alamin. Amin. Para diri tiyan nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam itu nami bangka sirang pagawit apya ka rumah ko dalano dia dega guso lalano siya tro ka guso lalano piya kaligtan ka guso lalano piya kanaraka sehingga sirang pakau kita ko ini kali muka ini kapedika sa tama na ini kapedika lepas kasirang sa balangka Tuhan nami kan nami peng ni kami sada ko yang ngawasan wala hutan wala yang ngawasan nya nang peng ni am sirang na piya ka karo may sada tama na de mo le ni totolo sallallahu ni mata kambuay ka barakat wata kadunor mo ka madua basir ila mo minin dugulugi bulgi tamparing ka sorya sa nakabakirang pagkakaida piya ka karo may tatapang ka kirang suris kini mata kambuay ka barakat innallaha wa malaikatahu yusalluna alaihi wasallam ya ayyuhalladzina sallu alaihi tasliman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam alal mursalin wa qila alhamdulillah. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tararang, tararang, tarararang. Natawanan. Dikasih kami niyo. Ubah kami ni walangi. Dalam dungsan. Bagaimana buin lantong eh? Bangunin dah. Jangan kami lantong eh. Bagaimana buin lantong mah? Kata itu pegang. Peter itu nih kacau mainnya. Apa sudah ini? Ini apa kok aku tahu. Atau pengambil kursi saya bung harus. Ini kebagian aku saya nak kursi kan. May sumiyo ba? Ang kamay na. Umusa kami. Ako
Berarti na pa ng rabog. Tingin na tayo dito. Bagay yan, ano?